slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, I'm Yeah. gonna hate this. I'll always show up. Antara men. I don't ever slow up, no Nous I bail don't take 48 shit. têtes. I got no Nous love vendons avec for 1 the million de fakeness. dollars. If you wanna Sinon, play tough, nous I'm bail gonna ma tête hate dans des this. cadavres. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. Got the roast, got the gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. To believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Será que é I don't ever slow Grande up, time. no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some nonsense. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. E bon gren bagay yo tou, yo pap negosye pou valiz la. Sak important pou nou, Antara ou bien valiz la. Alors sak pi important pou nou, paske Antara important, men valiz la pi important. Se premier bagay mde met nan tèt. Bon mdou sa nap fek li pasi. Nap kite tan neg yo ban nou an pasi. Depi tan pase, yo bezwen kop, yo pa kapatoune rele. E se nan mouman ya pal ansaman avek nou an, yo kapab retrase tout bagay nap kon kout neg yo. Non, sa va gen ris. E imediatman nou retrase tout bagay. Nou wakote neg yo nou pa mèm pren 2 jou rapide pou nou sou neg yo. Non selman nap rekipe Antara, e nap revalide. Ou mèd pou mèm joun. Nèg yo pa gen tan bat. Pase pi gwo ere ya. Yo gen tan fè li. E sa mte souwete ya, se dik pase. Alors mte souwete ki yo pa tue Antara, nèg yo pa tue. Ere nèg yo fè, nèg yo rele. La nèg yo ban tout posibilite pou n'fè tout sa n'de fè. Ou mèd kwen. Wè nap kite tan pase, tan ap fin pase yo men kapre de. E, meto tre veatif. Apel sa, pou pa kite li pase. Imediatman ou resevo apel la. Ou resevo apel la ou, a 1 fem kon. Nap retrase neg yo, nap kon kote yo en bral bral. Non met kwen, wap entan neg yo apre lou. Pase neg yo bezwen kop. Gede analize fò ka fè yo. Neg yo bezwen kop. E valiza ou gen nan santi valiza important yo. E yo santi ak valiza ou gwa fè plus kop. Ki sa ou di yo pap negosye pou valiza. Men yo chwazi negosye pou Antara. E nap pren valiza, nap pren Antara. Wap entan tek chou. Tout bagay sou kontrol, sam dou lan ap fè. Wè la koun yan kem konti. Yo mèd kwen Antara bak moun. Kite mwen reflechi.
nous allons gérer ça bien pour gérer. Oui, allô, Thomas? Oui, jusqu'à présent, je suis bien travail là. Côté information pour là. Premièrement, moi, j'ai kidnappé une demoiselle. Elle est en train de me faire une sortie. Mais moi, on m'a donné une somme comme $1 million. Non, je ne vais pas comprendre, je vais aller me sortir. Et puis tout, deuxièmement, moi, boss là-bas, je travaille avec lui, on bras. Oui, on peut aller faire les choses. Je ne vais pas rappeler qui côté, je dis non, je ne vais pas songer qui côté. Mais c'est ça, je me dis, comme si pour les nègres ont sorti pour attaquer. Eh bien, ok, ça me dégoûte, je ne vais pas attaquer. Allez, ça te fait ma faute. Antara. Apa abdom? Masa mbotego. Acabou, gente. O cavalo. O resto, senão a gente vai começar. Não passei no chaco lá com consciência. No chaco lá com fome. Não é só. Eu não posso falar. Pour visualiser ça. C'est toujours de mon côté, mais monsieur est à Yo, qui qu'a fait là? Oh, on a fait ridicule. Pourquoi me dit pas maltraiter? Oui, balle n'a bali. Bal ou t'a bali? Ah, Et moi qui ça me fait? à cause des chefs, pas bien parler comme ça, excusez. Mais En tout cas. Juste non pas quitter, c'est possible. Ok. Il y a des côtés pour finir notre tête. Possibilité pour sortir à lui. Puis. Et lui-même est possible. Comment ça? Vous voulez connaître? C'est parce que si je quitte ça, je perdu la vie. Et en plus,
moi ak fon nan, nous en danger. Et ouais, boss dans travail pour lui, il puissant en pile. Et il gagne antenne tout côté. Qui donc quoi? Mais on connaît qu'à gérer une chance. Tant que qui ça? Il veut être tout bas dans la police. Bien qu'il te veille. Plan tête moi. Qui bon? Pendant toute prison fait craser. Et on pas bien l'autre choix qui bail peuple là. Pour faire boire le soir. Pendant yo pas aussi facile comme ça. Même si je connais ma c'est vrai. Même pas pour j'en pense là. Tête charge. On est vraiment désolé. En tout cas, pas inquiète. Vas-y. Tirez-nous, mais tirez! Yo, c'est them. Yo. Comment c'est mine? Là,